abari batumva bumvise wese naje naringwaye mu mavi ariko hakize amavi yakize waje ufise ibibazo vyo mu mavi ariko vyakize byitwa rheumatisme ariko navyo numva kuko ndiko ndatamba simba gakora sineza je nukuri munezero muri Yesu ugenda wiganyira warabuze imiryango ushitse muri bene data ntusubira kuvyumva kuvyumanya kutaza naho nyene nkari ico wahawe uguma mu munezero amen amen kandi rero ikikuru nuko twakijijwe ivyaha je n'umuryango wanje wose urakijijwe amen amen intambara yarabaye ikongo kubera hari abana banje bakijijwe nta numwe araba navyo nariko ndatamba numva mbabara umubiri wose nilikuwa nikicheza nasikia maumivu mwili wote ingwara indira ngaha amunda nilikuwa na ugonjwa wa kuuma ndani ya tumbo ariko ubu nakizana na hamwe ndiko ndababara lakini kwa muda huyu maumivu yote yameisha. Pigie Bwana Yesu makofi mengi mazuri. Nzanye gutanga ubuhamya kuri aka kanya. Na mimi ninataka nishuhudie kwa muda huu. Batangira gusenga narifite umuvyeyi urwaye umugongo. Tangu tulianza kuomba nilikuwa na mzazi akiwa na maumivu mgongo. Numva nzamuye kwizera kandi numva umutima urambye ati muhamagara mushireho uko basenga nawo mushireho. Alafu mimi nikapandisha imani yangu nikasema wakianza kuomba na mimi nitamwombea. Hanyuma maze kumusengera mushyira kuri telefone n'ubu yarariho ndangije namubaza ngo urumva umeze gute. Wakati tulianza kuomba alimutia kwenye mtandao wa simu. Tulianza kuomba na yeye akiwa kwenye simu mzazi wake. Ndarangiye ngo ikintu cyari cyamufasha ngo kirakize ngarumva ari guhaguruka. Aya anamuuliza akamjibu ya kwamba maumivu aliyokuwa nayo mgongoni amen amen. Bonjour madame, monsieur, madame le frère. Nous allons vous dire que nous sommes ici. Il est accessible pour la Turquie. La première édition, nous arrivons à l'émission. Qui a dit, maman, l'émission, nous sommes dans la sauce. C'est ce qui nous a dit tout. D'accord, on va tirer pour le monde si vous m'avez dit. Il vous dit, vous dites ça, tout le monde. Mon gars, il y a boss, le fouga pas, le fouga monde. Toi, ça va se faire, le fouga, il y a boss, il mouille, il y a mon akiro. Baba bibaza ko inyuma ya kirukubonike turi mu gikorane uvuga kikanguro aho ari ko ruvuga abakozi b'Imana bagiye batandukanye bacaga mu gihugu cya Amerika bari nabo muri Tanzania n'abandi benshi kumure muzobibonera ku murongo w'amagare wowe siko kwitabira ibiganiro wino wirabire wirabire muri kanguko wino wirabire ijambo ry'Imana kubera kandi basobanutse nta muntu n'umwe kumbure yotera imbere gafite ijambo ry'Imana muri yo wino wirabire ijambo ry'Imana niyo kumbure batukaburira uvuga ya jambo riva mu kanwa k'uhoraho wino rero kumbure mwirongere rya jambo ryari ritubesaho kumbure tukaronka ibisa mu mutima w'uhoraho bakubarira bati ko kigora kizomara iminsi 3 n'uyu munsi ku munsi wa 5 hamwe no ku munsi wa 6 hamwe no ku munsi wa Mungu uyu munsi tuzatangura saa 8 ndetse ku wa 6 saa 8 kuwa Mungu kitotangura saa 2 muze muri mbere Bana bakagenda bahakirijwe nabonye kare mu cyahoze abona bamukutse abari batumva bumvise wese naje naringwaye mu mavi ariko hakize amavi yakize waje ufise ibibazo vyo mu mavi ariko vyakize byitwa rheumatisme ariko navyo numva kuko ndiko ndatamba simba gakora sineza ego kino gikorana kizomara imisi ngahe no kuvuga uyu munsi cyatangwe kwa 5 hari inyigisho z'abakozi b'Imana ejo hazo hari inyigisho z'abubakanye twongeye tugisozera kandi ku mugoroba nk'uko zoshimara kwa Mungu biheje amiga ya bose ego novuga kino gikorana gifise akamaro kaye kubene gihugu akamaro k'iki gikorana
imitima irakizwa n'abatarakizwa baraza bagakizwa ni inyigisho uzogwa mu vyaha ntazogeye ntiyumvise umva ariko witwa gute nitwa Rakafite Marie Violette hari abantu badashobora gutahura uvuga umunezero muri Yesu mbega ubasigura gute ko batahura ko umunezero uri muri Yesu jewe je nukuri umunezero muri Yesu ugenda wiganyira warabuze imiryango ushitse muri bene data ntusubira kuvyumva kutazi naho nyene nkari ico wahawe uguma mu uwo munezero amen amen kandi rero ikikuru nuko twakijijwe ivyaha je n'umuryango wanje wose urakijijwe amen amen intambara yarabaye ikongo kubera hari abana banje bakijijwe nta numwe araba nabi se abahungu batatu ariko baracyari mukandazi kari kubera bizeye Imana ego kubera hari abantu benshi cyane bariko baramva ko kino gikorane ko kirimo abantu benshi bakumvuga abakozi b'Imana giva mu gihugu bitandukanye ati mbega nigikobare kugira ngo nabandi nabo nyene baze bavyitabira yewe ni kuvuga ni byiza cyane kuba uri muri iki gikorane iyo kibi cyose ubiriye n'ubusigaye yo kwihana kuko ni byiza amara ko yitwa gute nitwa umuntu wo muri komine Tangara nitwa Rakafite Marie Violette yakoni wa mu ishengero rya Frosque umuvyeyi w'abana bangahe umuvyeyi w'abana bangahe umunani umushinga nahitwa gute gahungu Reveriano harimo abahungu 5 je ntani yakorotse kwe n'intambe narihanye ndabifise bose ibarije Yesu araryo nini kimetokea tubwire mbega warugwaye gute ni iki cyabaye Haleluya amen jewe granda shingira ntaye gatonye naringwaye kuva kare hose turiko bariko baratazira mimi nataka nishuhudie tangu turatambira ngaho wakati tulikuwa tunaabudu nariko ndatamba numva mbabara umubiri wose nilikuwa nikicheza nasikia maumivu mwili wote ingwara indira ngaha amunda nilikuwa na ugonjwa wa kuuma ndani ya tumbo ariko ubu nakizana na hamwe ndiko ndababara lakini kwa muda huyu maumivu yote yameisha. Pigie Bwana Yesu makofi mengi mazuri. Komera mashimeshi Imana yacu. Hayatosha, ongeza mengine. Bandanya mukomera mashimeshi Imana. Haleluya. Amen. Nanje nzanye gutanga ubuhamya kuri aka kanya. Na mimi ninataka nishuhudie kwa muda huu. Batangira gusenga narifite umubyeyi urwaye umugongo. Tangu tulianza kuomba nilikuwa na mzazi akiwa na maumivu mgongo. Numva nzamuye kwizera kandi numva umutima urambye ati mwamagana mushireho uko basenga nawo mushireho. Alafu mimi nikapandisha imani yangu nikasema wakianza kuomba na mimi nitamwombea. Hanyuma maze kumusengera mushyira kuri telefone n'ubu yarariho ndangije namubaza ngo urumva umeze gute. Wakati tulianza kuomba alimutia kwenye mtandao wa simu. Tulianza kuomba na yeye akiwa kwenye simu mzazi wake. Ndamubwiye ngo ikintu cyaje cyamufashe ngo kirakize ngarumva ari guhaguruka. Aya anamuuliza akamjibu ya kwamba maumivu aliyokuwa nayo mgongoni Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi mazuri. Dukomera mashimeshi Imana yacu. Sanzuri mwiza. Bana we sanzuri mwiza. Bana we sanzuri mwiza. Bana we sanzuri mwiza. Bana we. Twese tuvuye hasi duhimbaza Imana yacu.
korenda. Bizike. Arabareze, baze ni mosi, arabasikame, manuze korenda. Manuze korenda. Kuzinga irebe media irebe FM akwariye bati rero akaryoshye rikagira ikindi gahora mwitamo nkuko mubibona rero ikintu vuga igikorane cikanguro isa no kumenga cy'uyu munsi ko kigera ku musozo abyumvise yuko abakozi b'Imana bagiye batandukanye bagiye basharaje kuko cyumba bagiye badusimukira cyane kubijanye n'ikanguro badusaba yuko twokanguka tugakurikira gukorera Imana twumviriza ijambo ry'Imana tukayikorera kugira ngo bwacu hanyuma tukabikora uko rero bagiye kubibona hariho n'abakristo bamwe bagiye bashinga intahe bavuga yuko baje hano bafite ibibazo ariko bakuye hano ibyo bibazo byabo byagiye bikize hari abafite ibibazo by'ubwongo ariko urabona yuko Imana yaje kubakiza uko bivuga ubushobozi bw'Imana bashoboye gukora Imana yakora igihe cyose wayihamagaye ukayitabariza Imana kuri gufasha Imana kutabare Imana ikumva kari kumasengesho rero kurarira ati agaciro agira ikigora mwitamo reka twasubira ku munsi w'ejo igikorana kizatangura saa 8 nyene kandi asenya twatangura ku munsi ariko tukana no ku munsi wa Mungu saa 2 bari kumena beni ndane kama isi kuzoesha irebe beni